Turaykuna niñaykuna kay piñan programa kichis Catequistakuna rimaynin urqunta q'asanta wasapayamsaykuña turaykuna niñaykuna hina kaqtinqa chayna kaqtinqa Dios ninchismanta mañakuyninta kay programanchis ñawpaqta puririnanpaq taskirinanpaq mañaykusunchis llapallanchis Dios ninchispa sumaq gracianman churaykusunchis chaypaqya umanchispi kasharik montaranchis sombreronchis ch'uñunchiskuna chayta ch'utiykuspanchis mañaykusunchis maypiña chaypiña kaspapas nisunchistaq qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchu munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Saba p'unchayta antaykota kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imina nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayku hina amataq kachiraykuchu wataqayman urmanaykupaq yallinraq tukuy mana allinmanta qhispichiwayku hinataq kachun Hinayataq mañaykusunchis kunan p'uncha domingo día del Señor maymunayta kunan killaqa ñakanchisña mamanchis Rosario Killa chaypaqya mamanchis Virgen Mariamanpas napaykusunchis kay sumaq t'ikakunata paymanpas haywarikunchis nisunchistaq much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqan kanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi A Santa María Diospaq maman nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyku pachapipas hinataq kachun Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Kusa ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawqa kasianchis aswanpas domingo día del Señor Dios ninchispa p'unchay kasianchis miriki 5 de octubre del 2025 mes de la Virgen Rosario mamanchis Rosario Killa hinallataq kasianchis 27º del tiempo ordinario en nuestra iglesia hina kaqtinqa turaykuna niñaykuna aswampas kunan p'unchawqa riki sumaq ya Dios ninchispas aminchayninwan kay programanchis riki wark'arimushan tukuy mondontinpi nisonmanchis hina suyuntinpi riki imaraykuchis Facebook redes sociales chawpintapi chiyashaykuya hinallataq que radiokunaq chawpintapas ariki redes sociales chawpinta chiyarishanchis gracias a internet impecable hinallataq riki radionchikunapas sumaqta q'imirimanchis paykunapas riki napaykusunchis Radio La Salle de Urubamba Radio Caliente de Quiquijana hinallataq riki Radio San Cristóbal de Chinchero hinallataq Radio Ausangate de Ucungate riki t'inki hinallataq Radio Municipal de Paucartambo Radio Illari Quebrada Honda Radio Vida Huasi Radio Poder Huayna Auririki Huayna Chillaraq Payakasian hinallataq Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador Radio Municipal de Ampares Radio Municipal de Colquepata Radio Municipal de Sangarará Comayo llaqtapi Radio Municipal Radio Municipal de Sangarará Radio Municipal de Casca Radio Municipal de Huancarani Radio Limón de Coazapán Puno Radio Soberana de Calca Radio Virgen del Carmen de la Parroquia Paucará Huancavelica riki hinallataq riki napaykullasunta haqay chumbil llaqtakunapipas riki paymunayta riki enlazawashanchis yaqachisna mana nuqakuna naramunichu ichaqa qankunaswaq sumaq napaykuyachun chayllataq riki napaykullasuntaq kay
iglesianchis uhupiriki napaykusunchis Papa León tapsrik turay. Claro, siempre. Papa León. Pues Facebook kawaira mo pasariki. Kawe masuman pasariki. Ari turay Valentín kunayan presentar ko yung naparuksunchis laha. Chakariki hinayataq napaykusunchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, hinayataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera, chimantari llapallan parroconchis kunata, padrinchis kunata, riquiyayanchis kunata, napaykunchis tukuy sonqonchis manta, maypi, anta, Acomayo, Calca, Urubamba, Paruros, hinallataq Quebrada Honda, yunka hupipis padrinchis kunata sumaqtariki para los padres salesianos napayki sumaq riqankunas papas hinallataq para nuestros párrocos de Canatura del Sagrario, hinallataq de Canatura San Jerónimo, qankunaspaq sumaq napayki kachun ari turaykunin Paukartampipas napaykuy. Paukartamunpaqpas napayki Quispicanchi, Acomayo, gracias hermanos y hermanas Riki sumaqtariki nuqaykutapas Riki uyarimallankikuta hinallataq padrinchikunapas napaykunchis Riki qankunaspaq sumaq napayki kachun chay hinakaptinqa ari turay Rikipiqpa maypa yanapaynin q'imiriniwan lluqsianchis Riki internet impecable paypa q'imiriniwan Riki wasapaychanchis urqunta q'asanta manan imapas Riki nuqanchiktaqa Riki hark'awanchis y Diosninchikpa atiniwan. Gracias, turayku niñikuna ari kay piña no kaykupas chiaramuyku ari oñishaq antata hinallañan ñañay turay suyakuyku kay programanchis katikistakuna rimayni nispataq niwanchis chay hinaqa ari kunanqa riki kasianñariki turanchis Valentín Cruz Turpo turallay buenos días allin hamukuy kachun kay programanchis katikistakuna rimayni chay hinakaqtinqa turay chay napayrukuy. Gracias, Dios mangacho hinayataq panay personaymanpas gracias Padre Bernardo konanqa familia Santa Misa piña gachan. Entonces vaikuna panaykuna no qaykups lluqsiram chayko hinakaqtinqa kuna p'unchi domingo p'unchi napaynarukunanchispaq Dios taytanchispaq seminta uyarinanchispaq Santa Misama rinanchispaq waykuna panaykuna napayrakamunchis llapan de Canadarukunapi qankunapas waykuna panaykuna hakuchiya Santa Misaman kunanpas munayta uyarirukusunchis Diosninchis seminta qhawayrusunchis imasitapin kashan qayna nispa kunankillaq panaykakushanchis munay killapiman kashanchis Virgen del Rosario mamanchis p'unchaynin divirsqanchispi hinayataq nillankutaq mes de las misiones, ¿no? No canches ama piensan wakian piensan mishukunaq killanchu imaynataq ninkuman. Ajá. Chiq intención misión qashasqariki Dios seminta apaya, ¿no? Ajá. De dos en dos. Ajá. Hay kamanta pasan historia. De dos en dos. Entonces kuna chaynaya misión significación Dios seminta apay. No canches rik rimanche Dios seminmanta radio junta manaña radio junta kan wasta pistan familia rimapain kan ya misionero gashan Dios seminta Biblia rimayun que evangelizan anja kashan mes de las misiones misionero kunap katikista kunap mañe kunsta tansman bendecichon. Entonces llapan radio primaj kunataps kahlat padrinis kunaps kah misionero kunap aykuna galangot las waykuna panaykuna anchinan gashan kikilla kamunaicha chikuna mandaps yas taña hermana rik tukurunchishña fiesta kuna pasaron kuna puncheps no hay cosas qanqashayku yastaña no hay coca aniversario taps pasaraykuña. Ari turay hemos cumplido 28 años de la Escuela Catequesis Rural San Jerónimo Cusco, Ari, Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero, cumplió sus 28 años. Estábamos pues, ¿no? Happy birthday tuyo, Ari, que no caigo kachaypik sumaqta katikistanchikunawan no caigopas kuchurikusharayku. Raymichaypi. Ari, raymichaykunchis sima sumaqta Dios ninchispa gracia saminchayniwan, mamanchis Rosario amachayniwan. Cosas qallapuni nuqaykupas pasarukuyku ari turay tukuy hawamantan vistamasqanchis katikistanchikkuna llapan de Canaturakunamanta y chaymanta mana aswan kay Coscollamantachu maymantan turay hamusqayku.
Hojlaro kunamantapas hermanos de Sicuani paykunapas tiramos. Sicuani, que Facebook chawpinta apareran sriki que audición radial ta sumaqta riki napagon chipin no caps chiraq riqsirone ñawpaq catequistakunapas hamusqaku y audición radial priki reacciones paykunapas sumaqta riki rimarinko chaymanta riki ch'ayñayunku ñawpaq takiqninchikuna paykunatapas napaykunchik hermana Hilda, hermana Remigia kankunasaq sumaq napaykuykachu, hermana Timotea Samitica, hermano Grimaldo, Padre Hernán Huellas de Cristi María, chaymantari Flor Samelia, paykuna sumaqta que audición ayneyanku Dios taytanchisman y chaymantata rik sumaqta que noche espiritual nisqapi concierto espiritual pi sumaqta paykunapas rik presentayanku Dios taytanchisman mamanchis Mariama ima kay takininkuta y chaypuni y paqaristi un sábado p'unchawta maymunayta no ay turay monseñor ninchis samusqa rik Ari paypas munayta rimapayawanchis animariwanchis ari turay nishtapuni animawanchis y nuqaykuwan kushkapuni monseñor purikun y no sé manachariki pero quichuata nishtachpay entienden pero chipi kasha nuqawanchiswan ate mana ate chim nuqa nishu acompañasqa sintigoni y chaymantapas aswampas Dios taytanchis chamunariki khinariki michiqninchis nuqanchiswan kushka llank'ananchis riki admirable pero admirable yasta paypas unqusqa kashamus pero kallpachasqalla kashan no no kakayakachna wañipullaymaynichmansna pero no sé anchina ya iñiniyuq runaqa riki ari y justamente kunanpas evangelionchis turaykashan iñiymanta y chaykunatapas yachachiwashanchis riki monseñor ninchis riki vidanwanpuni kunanpuni yachachiwanchis kaynan iñiyqa nishpa riki ari chaykuna turaykashara y chaymantari imakunan turaykashara nimami nuqaqi panay kay catequista masinchiskuna kuraqkunaña nuqas irqichakuna kans qhuñasiruchakuna chayqa yachaychiwanchis paykunapas takininkuwan animayninkuwan ima hasta animariwanchis aqnacha nuqanchis rikashunchis qhipamantaqa qhipawañaypaq ari turay imagínate a los 60 años ya ves 60, 70, 80 50 más 80 más son mañana chpana 50 pecha esquines tu paisons ne son sriki hermano Valentín allillanchi meinalla nishwa pastun chance está tocando son panay ajá ne son sriki konan graba mi turay Valentín taksaj menza ajá no caps predicasaj menos facher graba na panay no cans machuchen gaspanjes grabación so video ta ari waina kainin spino chispas munayta ya konan waina kalpawan kashanis pero me da ganas me da orgullo de esos catequistas antiguos que vienen no y dicen Lankaits, ruaits, ajnate no kaigups ruareiko. Gracias hermanos, hari no kaigups irqina lerajallo qapakushaiko y chaqa Dios niñismanta maña pueco no kaigupahpas y ajnachari ki qhipawiñijamos pan ki ñankunapips purisha llank'akupuni y siempre llank'ashasumpuni y nuqanchikpas chipaq q'emiribas y paykunata kunanqa añanchakunchis imaraykuchus ganas lo han puesto entonces kunan catequistakuna machkunaqa samakushankuña pero siguen predicando no manacha qharkunata rinkuchu pero siguen enseñando siguen ahí parados no mana wakin hinachu vacación be o descansa pshangus imache wakin catequistakunaqa ñawpaq nuqa catequistan karane nispara hamurania catequista karane nishpa no si catequista karanki saqpunki chayqa siempre catequista llapunia kashanki mana ya chaytaqa pipas qichwasunman siempre catequista punin kanki turay ñañay continúan el ari turay ay ya me imagino cómo seremos de abuelitos nosotros ajá konanqa sumaq alabanza tandaq chapanay mishk'era suma ari kay piñan Dios yupaychanata aquí programa kichis catequistakuna remaining Inglés aquí me
llaqtaykita michinaypaq, llaqtaykita qhawanaypaq. ¿Sí o no? Padre Mateo por Paucartambo, Padre Emiliano Colquepata, Padre Alejandro por Huancarani. Estas palmas Solo para Cristo. y estos cantos. Solo para Cristo. ¡Eso! Dios te mañaca muy quien y con ocato monaco y niquita. Dios te mañaca muy quien y con ocato monaco y niquita. Suma uno para quitan, suma gente que le quitan. Suma uno para quitan, suma gente que le quitan. Dios ni mañaca muy quien y con suma también chay ni quitan. Dios ni mañaca muy quien y con suma también chay ni quitan. Suma causa una y copa, ya para una más y ya igual. Suma causa una y copa, ya para una más y ya igual. Suma causa y gana, Dios va causa y mi causa y gana, que pachaya pa. Suma causa y gana, Dios va causa y mi causa y gana, que pachaya pa. Vamos con ganas, hermano Oscar. Uyucaya Paucartambo. Kusawaykuna panaykuna kunanqa Dios taytanchispaq siminta ñawinchananchispak ñataqa kunanqa churayrukusunchis urqumus waykuna panaykuna bibliakichista Diospaq siminta t'aqrimuis quichuapiña castellanopiña imaña kaqtinpas kunanqa Dios taytanchis ñataq uyarirsunchis porque kunan killa kashanchis rik mamanchis Virgen María killapi hinallataq rik waykuna panaykuna yastaña panay kunanqa tarpuytapas ña tukurapunkuña q'asuytaña campopiqa nuqa llaqtaypiqa ruwashanku Imatataq q'asuyninkichis turay. anchi yapuytan nuqaykuqa anchi chakitaqllawan t'ikhraykunasan aplanayku planuchata munaychata ruwayku chitan q'asuyniyku nuqaykuqa imatataq panay ninkis chitari personaykillas. A ver, llaqtañispiqa huqrimay eqqan llaqtaykipi huk nuqa llaqtaypiqa y eso que somos de Cusco, ¿no? Nuqa kani Antamanta, turanchis Paucartamanta, Paucartampupi q'asuyninku. Nuqaykutaq niyku yapuy nispa. Yapuytataq niyku anki nata chakitaqllawan pampata barrichu hina. Inchita ishki clase chi yapuyrik hukmi riki t'aya niyku, huktataq niyku wachupi nispa. Wachupta nuqayku Wachupi, sumaq simp'at hina simp'ayku. Y chaymanta t'ayataq riki anki pampa waraykunapi man llaqta waraykunapi kan chayqa gramata t'ayayku, o sea, volteallayku ma kumunta chaytaqa t'ikhrarurlayku anchi t'ayanayku. Entonces, pero nuqaykuqa manchita ruwashaykuraqchu, sino que aswampas tarpuyman haykurayku turay yaqañir clisaskunata tarpiyamshayku imanakunata y chaymanta hatun tarpi hamunqa que na noviembre yaqa cercaymshaqtin chaypi tarpuylasaqkutaq y chaymantataq riki yapuy t'ayatataq ruwaysaqku que enero killapi más que todo turay paramuqtinña nuqaykuqa ruwayku qillachasna kaykurayki. Manasuna ahnasuna yaqa kama sapanka lugarsuna kaman na rik chakrallankayninku hukniray rimayninkupas hukniray según clima ahna hinasuna kaman ashwampas kunanqa manasuna paratapas nishtoñachu wakin nistapunku entonces aspersoranchayqa cambiapun yaqa 15 kutaman saratapas tarpukusaqku wakinkunaqa. Ari anta llaqtaypipas mana hawakunapi mana sara tarpurankuchu. Pero aswampas kunanqa sarakunapas mana wiñananpi ima wiñakapushan aspersoruwan nisqaykina
riegarapun kuchaq papapas más antes kuna luqsiran ishkitas na kunanqa watap urqshanku papatapas chayna pero Dios ninchis munayninpi chaykunapas pasarishan mana rikchaqa iñi kanchayqa siempre imatapas atinchispuni ature chaypajinaya min k'arikusayki kunanqa Dios ninchis sumaq simintañataqa ñawinchaykusunchis iman kashanmams turay Valentín. A ver, kuna William sakis suerkuna Biblia que ñach orqoramungish suyer haragis Lucas capítulo 17 kashas antakuis perqa khatallamams helqais Lucas capítulo 17 Evangelio Lucas rik 17 capítulo 5 versículo 5 amaita cherimamshanas versículo 5 hasta versículo 10 kama 10 kamangash. Entonces panay imagina konanqa ñawinchay payku kay Dios taytanchis paq siminta Añay turay Valentín hinaqa ñawinchasunchis kay Dios ninchis siminta kaymi Evangelio San Lucas paq qillqasqan willarikuy qampaq gloria kachun taytallay. Apostolkunata Señor Jesús tanirqanku astawan iñinaykupaq yanapawayku nispa hinan Señor Jesús nirqan huk mostaza ruru sayayllapas iñinikichis kanman chayqa kay sicomoro sach'ata niwaqchismi t'irakuspa lamar quchapi malkikamuy nispa hinan kasusinkichisman kamachiykichista yapamusqanmantapas uywa michimusqasunkimantapas kutimuqtinqa mayqinnikichistaq niwaqchis asuykamuy tiyaykuy mihunaykipaq nispa manan mayqinnikichispas niwaqchischu aswanqa niwaqchismi senayta wayk'umuy p'achaykita allichakuspataq servimuway mihuyta uqyayta tukunaykama chaymantaña kanqa mihunkipas uqyankipas nispa chay kamachitaqa manan gracias nillanpaschu kamachisqanta ruwasqanmanta chay hinallataq qankunapas tukuy kamachisqankunata ruwaspaykichisqa ninkichis kay hina kamachikuykunallan kayku ima ruwanallaykutan ruwapuykiku nispa kaymi Dios minchispa rimarisqan simi Qampa gloria kachun apu Jesucristo. Kusa waykuna panaykuna munayta puni ñawincharuanchis kay evangelio tukashawasqanchis iñimanta apostolkuna discipulunkuna waykuna panaykuna nisqaku Jesus taytanchista imanispa Señor amajina yapaykuwayku iñiñiykuta nispa hinaspan chimanataq nishanik taytanchisqa sichus qankunaq kaman aqna uñichillapas kay mostaza rurucha hina hinachillapas iñiñigis chayqa kay hatun sach'atapas niwaqchis kaymanta urqurukuspa mayuman quchaman plantarakamuy nispa niwaqchis chayqa kasunkismanmi nispa nishan chaymanta huk ejemplota panay churallantaq qhipachanpiqa tapunakuspa haqay tiempokunaqa kasqasha karan esclavokuna entonces chaypi esclavonkunaqa siempre llank'amuspaqa uywata michimuspaqa acaso samakuqraqchu chaamuma nispa taytanas ejemplo churashan ashwanpas imatataq kay esclavokuna serviqkunaqa ruwasqakuran uywa michinanmantapas chakraq llank'ananmantapas chayaramuchaqa aphandaya dueñonpaq preparan mijunata mijuchin qhipataña payqa mijukun pero astawan ni chay serviqtaqa Señor Santo chay jefenqa rikanaymanchu gracias sirvuyku ayk'urapan ninmanpaschu ashwanpas aqnayata rik entonces ruwanallanta chay sirvuqa chay esclavoqa ruwasqa karan entonces aqnatan waykuna panaykuna kunan p'unchay rimashawanchis kay evangelio imanisunmanchu panay anchillamanta kanpas Ari turay Valentín arikus ariki sumaqtaya Dios ninchis mana Dios
Dios ninchismi kita rimapaywanchis imaraykuchus nuqanchista yachachiwayta munanchis kay cristiano kawsayninchispi kay catequista kayninchispi hinallataq iñiq kayninchispi no maykuti nuqanchis yachasqanchis hina iñiyninchis pisi kawanchis iskayayta munanchis otaqchus mana Diospipis creenchis puntaqchu riki chinkachipunchis wakinqa chay iñiyta ninchismi manan Diosqa existinchu nispa ima aswanpas nisunmanpas hina Dios ninchisqa nuqanchikwan punia mana punicha aqna runa hina punichu nuqanchikwan pushkapunichu imina tuparishayku turaywan aqna puni tuparusunman pero espiritualmente nuqanchikwan kushkapuni kashan ichaqa nillantaqmi riki runa masikipin kasyan Dios ninchisqa nispa ichaykunaya nuqanchis iñinanchispa kasyan ichaymi niriki sichus iñiyniki kanman riki nisunmanpas manapash mostasata paykuna imaginakushanchu pero yuyu t'ika riki q'illuta turay riki Ari anki nabucha nin yuyu nispa nuqaykuqa niyku nuqayto nabu niyku no yuyu entonces antallaqtayta incluso niwanku yuyu q'umpu nispa niwanku si no sabías ya chipa ruruchanda riki anchipa ruruchan turayku niñaykuna huchuy challapunin tinku challapunin riki mana hatunchu challapuni entonces anchina challapas riki iñiyninchis kanman chayqa nuqanchis nisumanchis riki chay sicomoro mallkita phaway lluqsispayki chaymanta haqay lamar qucha chawpipi plantarakami y sapicharakami nispa y kasuwasunmansi riki anchite nuqanchis nuanchis pero literalmente chayta entendison pero mana wakin ninqakupas chariki chaqayta chariki iñiyniqa chaqa nisaq chariki wakayta aman chay urayman haykunkichu kilawchallanta hamunki nispapas aqnata niruruma o sea literalmente hay veces piensapakunas no aqnata pinsanchis magiata hena por ejemplo kay bibliata aqaylaruma aparamima aqnata hena riki pero anki sicomoro sachamanta rimashan huk nisumam saykuna punaykuna munaychata haqay tiempo si sicomoro sachaqa nishu hatun punashaqna nisumampas que ima sachat nisumanch anki pisunay sachakan riki uyukaypi panay rikurankichu pisunay sachapi kapulima pisunay sachakami entonces hinayat rikhaqa kikhanapipis kallantaqmi hinaspa nishu frondoso punea que si sachakunaqa sicomoropas hinasha haqaypi wiñallanta haqay Jesus taytanchis ruruyñuqa ari hinas anki morajena rurun utaq khari ninchis nuqanchis haqay pawkartan sawkhuninkuchu kanpas pawkartan plawapiqa a ver imaniku qonqarapunaña hanchi na khari ruru chenasha rurun mijunsha entonces waykuna panaykun anchinasha chay sacha kasqa sicomoro sacha entonces anchi sachatasha taytanchis ejemplo churasqa chay sachata plantarukuy niwaqchis mayupi chay quchapichaqa plantarukunmanmi kasunkismanmi sichus chay mostaza hina uñichilla iñiynikis kanman chayqa nispay nishan entonces waykuna panaykuna asrachuaymaya munaychata explicamos aquí kay sicomoro sachamanta imatan kay significa mostaza rurucha imatan kay siervokunapas riki paykunaq kasukunallanku y ruwanallanku anchikunamanta ima rimaremos ari turay allinch manay ya ari kusa turay manachu Dios yupaychanataki churayrusuma chayhina kaqtinqa turaykuna niykuna kaypiña Dios yupaychanataki
Turaykuna ñaykunari kunanqa domingo día del Señor turay ñañay imataña ruwarusianki aykataña Dios yupaychana wasimanchi puririнаykipaq alistaykusianki wakinkunaqa manaraq arikichiraq chayraq rikrinch arimshanku chayraq wakin desayunashanku wakinqa ñaya uywaq qhipanpiña wakinqa riki tukuy hawmaña riki muyupakamshanku llaqtakunaman viajamushanku pero ichaqa riki programastaqa maypinchaypiña gaspapas siempre uyarimshanku puntaqya chayta nispa turay ñañay ari Dios ninchispaqpuni ñawpaqtaqa maypiña chaypiña gaspapas mañaykunanchispuni ari turanchis conductorkunapas uyarimanchis turay chayqa riki qankunaspas Dios ninchismantapuni mañaykusaychis turaykuna ñañaykuna siempre hay que encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo chayta nispa ari yacharisharanchis kunan Dios ninchispis imamanta rimapayawasianchis granito de mostaza nisqamanta riki si tuvieras fe como un granito de mostaza anchimanta rimapayawasianchis astawan nuqanchis yacharisunchis chaypaqqa turay Valentín astawan yacharrachiwayku a ver imaninanmi riki kay granito de mostaza imaninanmi kay sacha sicomoro imaninanmi kashan kay servidorkunapas kashan anchikunata turay yacharisunchis ari panay munaychatan ni chay mostaza rurchamantapas urqumunku takichakunata ahnatapas wayqipanay qampas animarikuy urquri kay videospas seminmanta kay alabanzakunata taytanismanpas ánimo ya takiqkunamanpas tukaqkunamanpas nimukichis kay Diospas seminqa munaypunin kashan Dios taytanchismanta takinanchispaq hinakaqtinqa bueno ankipin primer champi nishawanchis kay iñiymanta rimashawanchis iñiyqa Hoqniypiqa Dios mantan hamush imarayku porque apostolkuna mañakushanku taytanchis nishan aumentanos la fe yapaywayku niñiykuta nas hoqniypiqa chaymi significan mañakusqanku mana nuqanchis runaqchu ya ashwanpas Dios paqmi don de Dios pones corazones y minatan sabiduría taps quanches y minatan Espíritu Santo taps quanches y minatan Señor Dios y mamañakusan taps quanches ahnatas kay iñitaps quanches ay vas wakinkunaqa mañakuqta uyarllan panay mamtachakunapas ay qolqita apachimay taytay tarrukuyman qolqita o trabajota mañakushani nispa ajna trabajota ima mañakunku o chikakunapas noviota mañakunku uyarikullani puna siempre manas chaykunataqa Dios taytanchisqa mañakunanchispaq kananchu o sea hoqniypiqa manasha allinchu mañakuninchis materialmente nuqallanchispipi pinsakapshanchis entonces más allinqa kashanman aumentanos la fe. Y minarik Santa Misa Bebsrik Padre Ocaremon Santa Hostiata consagrascata y tan su cuerpo y maninches. Señor, aumentanos nuestra fe. Ya pay kuay inini gotanas porque no cans y mi manape que mundo casbaca narokusumasha ininis manasha. Paella piña chukashama, entonces imakuna bebs kashama, entonces siempre sabok punches mañakunanches iñita más que todo kuaykuna punaykuna. Entonces chirayku nishanches kay iñiqa comparación taytanches kay mostaza rurucham unichilla pone kashampas, pero unichillapas kasham, pero Dios mandat hamoncheqa poderoso kay iñigasqa. Ya, imanaqti poderoso qawari comparación kay mostaza unichilla rurucham, pero tuntasha wiñarenik plantaronchis yaqa hatunda wiñarik chay sachachaps ima sachaps unichillan semillamps tarweps imaps eucalipto ruruchaps panay nishu unichillam gashamps pero chimana wiñaramun q'isachaykun kuchip animalchakuna pichinchakuna imina qhipachaypi rikushanchis anchina entonces waykuna panaykuna chaynaya sirven iñiñiyuq runaqa siempre waykuna panaykuna nesumanpas acogedor runa manarik no cans nesumanch mananas entonces ininches tarik winichin's chiqa hatuman wiñanqa ya imapips atllasun puni imataps por ejemplo imatataq chay sicomoro sacha significan panay no cans rik yanqapas chay sachaman rimasoma mana significasqan kay sacha noqal nahalla wayqi panay qhawaricharani inaspa kay sicomoro sachaqa significas waykuna panaykuna kay sicomoro sachaqa nishu rakhutaq y sapichakuntaq pampamanpas y ahnataq chayqa imat significasqa anki no qanchis huchanchiskunamami significasqa
Hinallataq nisumampas mana huchallanismanchu kay resentimiento sonqonchis kan imiman chiqnipakuykuna kanrik anki sonqonchis phiñapakuykuna sonqonchis kan o llakikuy sonqonchis kashan iminan si sachapsrik sapin allinta aqnataki llakikuykunapas huchakunapas resentimiento phiñapakuykunapas renegaykunapas ki sonqonchispi sapichakushan hinaspa wayqiypanay hay veces manaña iñinis cañacho ninsrik ay manañacha Dios pabalañacho que hucheps que na milima gacha y matañata Dios ma y matañata iglesia por eso nos ponen ya son maya pero hay que panay campach no cap esperanza gachara que se como los hacha hinaña sapichakushan que huchakona o pensamiento malos pensamientos y maña huchaño o magi pingachepas iñiwanka Dios manda maña guincheqa o hay que panay lluqsillanqan kay rinkurkuna phiñanakuykuna chiqninakuykuna odio nins castellano baqrik chaykunapas lluqsillanqas entonces nishamri que se como rosachaqrik nishamri castellano mebeqa arráncate y plántate en el mar y el árbol les obedecerá caso sungichis si sachas hechos qankuna ningichis lluqsi inaspa planta kami qochape nesbana siningisiqa kasukullanqanas ahnat swayqi banay kay huchanskunapas lluqsillanqas entonces wayquna panaykuna hinayataq llakikuyninchis sasachayninchis huk ratulla wayqi panay ama llakikuychu huk partepi señor nemanchis no qawanmi kashani qanwan a ver Dios taytans nemanchis qanwanmi kashani no qan cuidashayki no qan yanapashayki no can Dios ni que canen español suajepanay entonces chiray con siempre confianzas canan no can cristiano runa kunap chinach manach panay anchikame imatan nawajps ay turay alinta ponen que ta kachanin chanki sutin ari turay no canchis maikuti chene kasians que son conchis pica y me nisharan que sacha sapian eucalipto sachaps total merik kumamarik kumamai tacharicompas uno te más caspa por ahí ajá anchina rich akohme no kanjispa que ninkeriki que yaki kuininchis huchanchikuna chaymanta kaskan que huchanchikuna chaymanta imapsriki millay rimayninchikunapas millay yuyaninchikunapas ajnaya sapichasqa kashan nisumamri que castellano repaq heridas personales nikullankutaj hay veces culpabilidad sentikullanku nos sentimos o sea guardamos en nosotros nomás y sigue no plantado y no se puede arrancar anchenaya eucalipto planta hina anchi no canspas kashanman que son conchispe pero si no cans Dios manta mañakusuman que iñininchista nisuma que iñininchis wan Dios manta astawan mañakusuman chayqa atisumanmi que malkita no canchis hojlaroman ripunanta no anchita no cansta yachichiwanchis que malki sicomoro pero manapachkipi riqsinchis que sicomoro malkita pero nima menoqa que labran malkipas chaymanta eucalipto malkipas nishu sapio meturay anchina hina kashan que malkipas entonces anchimam no cansta parecichuans pero manea literalmente qaqna tuyeruk suma wakait konanes ya pawe hahay marinki ya listo muyuronqa ama ahnat nin sich inini kanchaq manan chaymanta referiko aswampas Jesus qayachichuanski que con aquí y mi mano mi con la que sapicha con canso copichaga y ni suanga atisumi coluchita y cuyurichita maneja la piñachkan seno aswampas y chaymanta cascan que granito de mostaza en Spanish ari ya escansina tureña ñe wakianka manaya yuyutaps rexingutash wakianka o sea con otro nombre lo conocen no el nabuco ajá entonces ni somam sina trigupas huchicha llama gashan rurun qarik man hatun churik cheqa chi huchi ruru chawanqa imatruan chicha llaman wiñaruspa hasta wamarik turerek ashkamantu con multiplicaco entonces anchi iñininchista no ganjispas wiñachinanchis mana no gans naja nisharan turanchis qankunas no ganjis mañakunchis no qallanchispaq no
personalmente es nuestra Material, oración, cosas materialmente, material. o sea, mañana no, tay Señor, qoway geta, uywayta qoway hasta ahora, carro taps hasta ahora ranturgus, o wastaps hasta ahora tore, Dios ni ruarukus nispa mañana pero maipit kashari runa masenjispa, yuyari gulaps o wah runa masenjiskunapaq pas yuyari kunis oración kunallams mana cancho, entonces anchikune iñininjisqa hatun mirachinanchis kasha, mana no qalanchispichu kanan kasyan anchikunan turay kasyan ichaymanta rimashallantaqa nariki kay sirviente riki haciendadukunapi antes qariki maykuti wakin papitukuna mamitakunapas haciendapi servikuqkuraqa kashanku Ari? hacienda wasikunapi kamachikunata ruwaqkuna kashanku y paykuna yachanku hasta wanraq riki iminaski haciendapi servikuchayqa porque patronniki chiyamunchayqa de hecho mana ya riki niwaqchu riki ay mana nuqaqa wayk'imanchu mana nuqaqa ruwaymanchu imatapas nispachu kutipakuwaqchu mana ya sino que ch'inlla imatapas ruwanayki riki turayrik icha kutiparkusumanchu mana anchina imina ch'inlla riki imatapas ruwanayki mana pipas reconocesinkichu riki mana patronqa riki wayk'urusqayki raykuchu nisinki riki ay sumaqtan kay empleadayqa ruwarapasqa nispachu nisinki aswanpas paypi ch'inlla purin riki entonces anki nuqanchis ch'inñikuynispi anchita imata sichus imatapas nuqanchis ruwasunchis chayqa mana ya sutinchis hatunman wiñarunan raykuchu kasunman sino aswanpas Dios rayku ruwananchis nuqanchisqa mana hatunchakunanchis raykuchu anchitan kipas yachachiwanchis kay siervomanta no kay sirve mana imatapas patronninmanta rimapakunchu aswanpas ch'inlla sirvin payraq ultimatapas mijo no primero taytanman chay patronninman servir anquine nuqanchispas mana a cambio de nada tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces hacemos nuestras misiones también a cambio de algo. Taquininchespas a cambio de algo, ¿no? O tachas sotinchis wiñarikunan rayku, pero mana chayta niwanchis, sino aswanpas nuqanchis Dios ninchis yachanan raykulla. Patronillanchis yachanan. Nuqanchis kunan tiempo patronninchis pituq turay nuqanchis pakash patronninchis. Taytanchis Señor. Jesús taytanchis riki nuqaykupas ari chayta nispaya quizás antes nuqayku chayturayku o quizás ruwashasunmanña catequista rakayninchispipas allin qhawasqa kananchis rayku sutinchis allin wiñanan rayku pero mana chaytachu nin sino aswanpas nuqanchis Dios ninchispa rikunallanpaq imatapas ruwananchis yachanallanpaq imatas palabras riki anchichakaman turay entonces ankiwan yariki nuqapas kallpanchamikichis kunanqa riki huk Dios yupaychanata kitaya churayramsunchis qankunaspaqña kashan kay programaykichis catequistakunas rimaynin warqunta q'asanta wasaparamshayku del Señor y vamos alabándole y vamos adorándole. ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde iré, Señor, sin tu amor? ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? ¿A dónde iré, Señor, sin tu amor? Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, solo vivo para ti. Y vamos, familia Lecrima, llevando el evangelio de Dios cantado y predicado. Vamos, hermano Fidel Gracián, Samuel Tolentino, Vladimir Carlos. Y vamos, hermano Aldo. Y vamos a las baleados, dale a las baleados, dale a las baleados, órale. Hace Cristo que vive y vive para siempre. ¿A quién iré, Señor, sin tu gracia? ¿A quién iré, Señor, sin que hay vida eterna? ¿A quién iré, Señor, sin tu gracia? ¿A quién iré, Señor, sin que hay vida eterna? Mi alabanza es para ti, solo
vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Oh mi Dios, te serviré hasta el último día que tú me has de respirar, porque tú eres razón de mi vida, eres razón de mi alabanza. Gracias mi Dios. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Mi alabanza es para ti, yo solo vivo para ti. Ari waykuna panaykuna hina kaqtinqa munaytan kip'unchay rimarishanchis Dios taytanchis paqsiminmanta panay siempre nuqanchisqa kay killakunapi ñataq nuqanchis ña cercarushanchis ña kay nasumampas noviembre killaman rik yastaña. Entonces waykuna panaykuna siempre kayñanpapas rik Bibliamanta rimasharansiqa mes de Biblia, mes de las misiones, mes de la Virgen María, Virgen del Rosario, hina perigo no cans cachans. Entonces, waykuna panaykuna siempre no cansa Dios taytanchas paseminta, uyarikushananchis, rimashananchis, ya. Entonces, waykuna panaykuna más que todo con punche rimashananchis, rik taytanchas man confianza ganan. Paylap iñinanchis, pay hatun gasqampi, no cans iñinanchis, ya. Pay me atinio, mana no canchas waykuna panaykuna imapashkanchis, imina rik yeshengichcho taytan Señor rik hamoran. Asnusillachapi Jerusalén llaqtaman hinaspa runamasinkunapas rinankuriki payqa reymi, payqa allimi osana nispa aqnata rik qapariranku huqniypiqa alabaranku rik allinta rik mast'ayusparaq ramushakunapas t'akayusparaq huqniypiqa waykuna panaykuna pitataq chaypi t'akasharanku, pitataq chaypi alabasharanku Señor Jesús taya. Pero asnuchaps sipa contente gasharan. Oh, imataq kayri pasaron noqata qayk'apas centro wawarankuchu nispa asnuchaps kusikun rik. Pero waykuna panaykuna pero chi asnuchaqa rik mana Jesuswanqa mana imapashchu. Rik Jesús urayaronchaqa asnuchaqa igual watarakushan, igual mihukushan pastullata aqnaya wayqi panay noqanchis kallanchistaq asnucha hinalla enasumanpas Dios taytallanchiswanmi imapas kanchis. Dios taytallanchiswanmi noqanchispas hatuña kanchispas hatunpas kashanchis Señor llawanpunia. Chitachu pero manasha noqanchis ninanchis oye noqaqa hatunmi kana, noqaqa masmi kana, mejormi kana sachu manas. Ashwanpas noqanchis ruwanallanchis ruwakunanchis ch'inlla aqnatan kunan evangelio niwashanchis huk misionero, huk catequista, huk takiq, tukaq, alabaq, Señorpaq catequista llapanchis iglesiapi noqanchis servishanchis Señorninchista ruwanallanchistapunas ruwakushanchis. Hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ama galay kachakusunch, nim huk parte beps qawarich, huk parte predicar el evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo. No es para San Pablo, 1 Corintios capítulo 9, 16, noqa evangelio toyanaqa noqa obligacionimi manan gloria kunaypaqchu manan ninaypaqchu noqa predicando noqa redes sociales tan yoqsimuni ninaypaqchu nitaqmi noqa allinta yachachinni qankuna yachawaqchis noqa antiguo catequistangani mana riki waykuna panaykuna Papa Francisco Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II paypis qawari nisqa imachatan catequistakunamanta. El catequista debe ser antes que nada un testigo humilde de la fe, más que un maestro orgulloso de saber. Wakinkunaqa siempre niwanchis punia noqa wayqi antiguo catequistangani ya imamañataq no hamuyman kurrukunaman espera mana wayqi humildes kananchis, sampas kakunanchis, pero yachachinanchis, ruwananchistaq ruwakushananchis, evangeliopis nuqanchispaq deberninchis, nuqanchispaq obligacionninchis predicananchispaq huk partepis nillantaj panarik sino evangelizo
imachakanman sichus mana predicaymanchu chay qanespan waykuna panaykuna nawallanchistaq Ay predicananchis. de mí que será si no hablo de ti. Está que Ajá. cámara. Ari. No. Y entonces takichakundapas ruwallasumaya evangelio ta apananchis nuqan sirvukunalla kanchis. Entonces panay kunanqa yapaysunya imallatawanpas Ari turay, ari cosa ya casi no ya pantaña marinki, pero y ya siempre no cansas manta ponen callarina y mapsriki no cae con maita charrima y me ley ya. Pero ya casi semana can con las psriki turay ñañeriki conciencia man pone churay son checa, ajna ya pone acá ya son y como quien dice no así nomás pues moriremos. Pero siempre no canjes que programa con at uyaris pa acá tratan anjis no. No kamaikote uyarini ninko rima shankuya ni mankuya kams pero mana practican hecho chere que manaña riniñacho mis amamps nispa y un poquito que se alejan no chere que mana mis amamps tore hamungucho porque a veces no sé siempre mana piensan con runakuna Dios pasimenta rimas cans reiko o taxriki iglesia la piña cans o misa llaman participan llega santo canamba. Pero manan china chtureña siempre runaka y mallawanpas huche kshanspone y chipah mriki maña kunspone taitansman pampa chainent. Sechs mana riki kona no cans rik imataps huchak sumanch ahna lapone kasan llega mana ya Dios taps yari la sumandacho. Hina lapone kashila sumanta entonces mana iñi kunaps kashilang mandacho. Chere kuturei con ñañaykuna maymunayta que evangelio psiachachuanchis siempre chay sapi chakushasun ingrik chay yuyaynikunariki mana ñan risaqñachu kunanqa misaman chaynata millayta rimanku nispapas nishan disanimakushanchaqa ama mañakuy taytanchismanta mañakuy Diosninchismanta payllapuni kay iñiynikiwanqa iñisqaykiraykuqa maykamapas allin kawsayta qukusunki turay ñañay hinaña sasachakuy kawsayña kashanchaypas atillanki purinki binsinkitaqmi llallinkitaqmi ima watiqaytapas sitaqchis mana mañakuyninchis kanqa mana puni iñipusunchayqa hinallapunicha kashasunsirik turay ñañay chirayku nuqa animaykichis qankuna jovenkunapas puririychis ama chayllapichu qhipakuychis allimi estudiasqanchisqa allimi imaman lluqllaqtakunamaña llank'apakuqña imamaña lluqsinchis chaypas allimi chaypas Diosninchis ya munan chaytapas ruwananchista y estudiaspasqa astawan ya nuqanchispas que redes sociales chawpinkunatapas allinta Diosmantapas mañarikullasunpuni yacharishasunpuni amataqa chaywanchik qunqarunki porque a veces maykuti estudiuwan lluqsinpunchis negocioman imapas dedicaykapunchis ankillapiña mosparipllanchista imana Diosmanpas quyunchischu huk tiempollañistawanpas huk horallatawanpas ni misallamanpas puririnanchispaq aswanpas aqnallapuni kashillanchistaq mana chaykunapas chaninchu kashanman iñiq masiykuna y huk parchata turay tupayta munasharani imachata que servir a Dios es un regalo no nuqanchista huk regalo nuqa nimami kay takiniwan Dios nipaq takiniqa huk nuqapaq huk hatun regalota nuqanchis taytanchis quykuwan y chay regalota quwasqanta nuqapas munayta payman ofreceyta munani no y chayrayku anki partachap compartiyta munaykichis kayqa kay regalo quwasqanqa manan huk interés raykuchu nuqa ruwanay aswanpas Dios munakuq sunquywan ruwanay imaynataq interés personal kanmari a veces takiqpas tukaqpas ruwanchis imaraykuchus kay alagakuyta munanchis imawanpas no ñawpaqpipuni imapipas rikuyta munanchis o sayariyta munanchis anchirayku turaykuna ñañaykuna nuqanchis ruwanchis maykuti pero nuqanchisqa ruwananchis aswanpas Dios rayku hinaña manaña imataña quwanchischu chaypas mana nuqanchis aqnapichis saqyapunan sino con ganas porque Dios nos ha regalado ese don el don de predicar el don de cantar mana ninanchischu no takispayqa takillanin nispachis sino que catequistan kanchis y kunan quilla que octubre quilla mes de las misiones y chayrayku riki nuqanchis aniversarionchis turay ruwasharanchis
ki catequistakuna imaraykuchus noqanchisqa purincia ruancia ichi tukuy sunquqa noqanchis chaskinchis que Dios ninchista ichiraykuchita aparinchis llapan llaqtaman. Chayraykun turay ñañay animamuykichis ama iskaychischu ama pisimpaychischu aswanpas ñawpaqllamanpuni purisunchis ima sasachayninchikkunatapas sik'irisunchis, no enchi iñiyninchiswan chay huch'uy iñiyninchista astawan mirachisunchis y chaywanqa llallisunmi imatapas y siempre Diostapas servikusunchis ama interés raykuchu sino aswanpas tukuy sunqunchismanta chay regalowas kanchista noqanchis wiñachisunchis astawan phuchisunchis sapanka llaqtakunamanpas runa masinchikkunamanpas ch'iqrichisunchis chay iñiyninchista chayta nispa turay chillacha rimaykuyman yaqachariki yaqapascha oranchis llallimayta ña munashanchis ari Dioskunanqa despediksuncha ari turay Valentín a ver despediakapi. A ver, no capas despedir posag nespay con punche chivachans inimant chek inisuncia señor inches petukusun concheswan chivancha qispikusun paswa con apanaigo sichman inisun manchu mana kalpachakusun manchu mana mañakusun manchu inita che fe chega waykuna panaykuna imawantaq qispikusunmanpas qispikunanchis higasha y ruananchis kashantaj kay Dios pasamenta predicananchis nuqanchis que vidanchis wampuni kausayninchis genet rimayninchis. Felicidades hermanos catequistas, kankuna apashengues Dios sementa, genet radio kuna kankuna llapan radio kuna gashanchis, kankuna daps felicitakichis, kankunaps manapash kankuna semikiswan rimashengues, pero kankuna churengues que medio radios, no? Que alcaldins kunapas kahlata paykunaps ninko ya churachungo normal alim gashan kankuna disposición ikiswan waykuna panaykuna kankunaps evangelio tan apashengues Dios taytanchas sementa hoj runa masinchis kunama. Entonces chiknayatas noqanchis ruananchis kashan, entonces ruayllasunchis pone ruananchista amat imatapas t'aqlakuytapas ni hoj nesumanpas hoj reconocimientotapas imapas suyakuspachu ashwanpas ruasllasllampuni allin ruananchista. Panay hoj domingo taña noqapas miércoles ta tukutiramasunraq miércoles tardenta totata 7 de la noche Facebook pi suyamsaki waykuna panaykuna hina kaqtinqa miércoles punchay kamaña llapa llakichiswan. Arikus Saturay Valentín, gracias a Ñanchaykin que programanchis Maimunayta kunan punchariki mas tariranchis que domingo día del Señor 5 de octubre punchaupi que programanchis catequistakunaq rimayni ari yachichimurasunkichis Maimunayta riki turanchis Valentín hinallataq ñañaykichis panaykichis Rosemary Santa Cruz Hanampa hinayataq riki kay Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero nimikichis añanchakukichismi tukuy sunquykumanta pacha chayta nispa añanchakullanchistaq kay Maimunayta paykunapas riki q'imirimanchis kay internet impecable hinallataq llapallan riki radionchikkunaq chawpinta kay Facebook redes sociales chawpintapas wark'arimshaykiku y qankunaspapas sumaq añanchakuykachun turaykuna ñañaykuna riki kayta nispa hakuyakunanqa Diosninchikmanta mañaykuspapuni tukyapusunchis. Yayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imina hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sabab punchay t'antaykota kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imina nuqaykupas nuqaykuma huchilikukunata pampachayku hina amataq kachirwaykuchu wataqayma urmunaykupaq yañiraq tukuy mana ninmanta qhispichiwayku hinataq kachun Jesús qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun tupakunanchiskama tinkunanchiskama